Aduna mandanta komatu yangoda. Aduna famanta komatu yangoda. Oh, matu sonjoda. Fila mi heba mi do wakili mi weddita ki kolla mi akiri gurnanga. Assalamu alaikum mi hiro makala inda mo yitto mi hiro tespitdo men dago Jama TV mi hiro makala ko way wontugol hare menen kadi meden e jamme lando fo hino e jang hare menen le 19 décembre 2023 hido ngandi 2024 ne bata nata hare ko no wondir hare mi torono alla bere nawno be walibe ko obitaji din yo alla sellimbe yaltinabe be arta be kontina golleji mabbe mi torono kadi alla kadi woni be sokabe ko prison ji caabi no be fete ginaaw kambe kadi yo alla yaltimbe be kontina be arta be kontina golleji mabbe hare ko no yarata hare minna vraiment hare émission ji passé men wadali kono hari ko tangon wonno famre jinduru mon e jinduru anniversaire ji dinga jinduru dali no yarta non hare salmina wana PDG do e ko suudu men do e Jama TV do kankadi salmina mo fota do ha e madame ba kambe kadi ko kambe woni kon suuda men do e Jama TV parce que say afeji din kono yarta be na di jalam do ko fion de balla wadal émission min wonde nden fof ko yiɗa wo ko sabu ko yiɗa wo ko sabu woda hara menen ko menen hoda mi reta dada walla hara tangon wadal men permettre fi yo men ngaru men wada émission men no hande non men hewti e holugol fi ko fewndi lagene kon e ko feƴƴi kon anniversaire an feƴƴi don ko fi ɗum ɗon hande hewtinde men ɗo te sa ndaari hande lagine adunaji ɗin fop hino fewndi hino wolde fi ko woni ko fewndi ko lagine te sa ndaari ɓe yimɓe men ɗo yimɓe ko wonduɗen ɗo ɓe immi kamɓe kadi ɓe immini woɓɓe no fi hite ngena joni ɗanaki mali immini woɓɓe kano imminde ya wallito lagine te ɗum noon sa ndaari ko noon affaire ɗi yarata mais noon ko torɗe Allah yo Allah yen torono Allah kala ko wata wonigol torono ko maayo woni e jang parce que si ma woni e jang an kada woni e jang si ma wona le jang a wonta e jang parce que ko torɗe Allah ene fof ko on ɗon mi bunganten te ko on to mantorɗen koko men lagine si iwi ɗon ala nokku ko mantoren parce que ko ɗon iwɗen arɗe nga ɗaɓɓe adde nga ɓoyma juute en hote handande si hoore musi to goɗɗo ko enen musi haare toronoɗen Allah kadi fureji ber feƴƴiɓe ɓe e nder e mum feƴƴiɓe e mum haɗa men inna ɓe yo yimɓe maɓɓe men hiɓe tora yaafuye moƴƴa wona par ce que hay goto yeranta ko ɗum ɗo neɗɗo mum mais ko Allah waɗiri ni haare ko no waɗa par ce que a ndaari depuis temps Sékou Touré ɗum ɗo moƴƴina depuis temps Sékou Touré normalement état no dowano waɗugol effort ko noon effort ɓe wattito hunde par ce que sa ndaari wona genre gasoil essence ko ɗum ɓuri hulɓinagol ko aduna ɗo ko ɗum ɓuri margol ɗum no ɓuri hay volcan margol doole ko ɗum ɗo waɗi kamɓe noon kamɓe état no dowano ƴettugol ɗum no répara affaire o wattito ha haare no hewtatami mais noon so dirole Allah adi kadi ala goto wawɗo nanggugol ɗum ɗon ko Allah ñaami ko ma waɗa e tun par ce que sa ndaari a hullini yimɓe an kadi ko ma hullako yimɓe ɓe hulleno kon ko ɗum ɗo waɗi mais noon ni kala musidɗo mo woni Konakiri walla ko woni parti ɗon kalu ɗon haare jamma watto maxiji ɗin moƴƴa par ce que ko maxiji ɗin ni o yi hendu ndun o yi curkikin ko woni yaltugol ko moƴƴa e odeur on moƴƴa e jama moƴƴa e odeur on wonde ɗon ayi wonɓe takko ɗon men fof ittama toon ɓe ni yoɓe iw ɗon fi ha ɓe anda ko honno ɓe kadi jama watto maxi ko noon maxi koye ɗum ɗo wattege ko hunduko kala musidɗo mo woni to nodda on digi inama kala to yaltude watto maxi on haare ko no haare kadi station ji ɗin kadi no haɗa yeede essence te o yinini lagine vraiment min da on ɗum ɗon ne lagine nini no muusi te sa ndaari hay wonɓe artugol ɓe nga walla enen wonɓe iwgol ɗo ya voyage hoota hiɓe sakkade yimɓe ɓe mbuy ko laawol mais ɗum no fof kadi ko ñakkude anduɗa warma sécurité e leydi ndin haare min noon vraiment o yino affaire ji ɗon yarugol noon vraiment affaire ji ɗin no waɗi jagge dayɗo no hulɓini mais noon ko tornen tun Allah koko men ɓoyma juuti en hoote toon ɓoyma juuti en hoote lagine parce que ala mo ñalande nde mijotoɗa nde wonta Dakar walla wonna kala ko waɗa jodogol ala ñalande nde mijotoɗa tawa a miijitaka koma haare ko noon parce que babiraɓe men neniraɓe men fof hino ɗon sen iwi ɗon kadi wona salmina noon wona paykul laɓe kan kadi woni yaya kamɓe ka ko menen bokke ɗon sambudu kanka mi salmina ɗon fota wona seeɗa haala mi salmina ɗon kadi wona Fatima ɗon Grand Yoff kankadi mi salmina mo ɗon fota kankadi mo jooɗi mo daaɗa en nder Jama TV Fatima kankalaɓe ko kankalaɓe mi anda ko kankalaɓe kanka salmina ɗon fota wona seeɗa haaray mi weltano mi remercia mbeɗa yawnoɓe ɓen ko anniversaire DJ Lamzo le 9 décembre vraiment
mi weltike moƴƴa ananda hoorema vraiment no teddi noon kadi wona jama anda hoorema ɓe natali ɓe garɓe ha hawti natali ko gonga andi neɗɗo hiɗa miijo hunde invita feccere ko kadi ara tawtama feccere nde invituɗa nden ko ɗum no waɗi parce que min e hoore an vraiment min e hoore an ɓay mi yi jama mi yinno min hoore an mi ngalɗo parce que ko ɗum woni inde yacci jomum mais hunde nden fof ko kala ko wata yigol a yi ko anndal haaray ko yettu Allah ko alhamdulillah innata alhamdulillah ɗum innata par ce que hande ɓen arɓe ɗon ɓen fof ɓen arɓe ɗon fof haysi lamata toon gañoɓe maɓɓe min on ɓe hollali ande ɗum parce que ɓe immike tumɓe ari min on minata ko guiɗoɓe tummi heeɓi noon ne ñanden kono noon wona vraiment wona ramasa ɓen kadi winnaɓe lantori ɓe yafoya ko goonga ko honno woni neɗɗo ɗaɓɓu kaydi jogtuɗa fi andu ɓay ki hiɗa andi a yaltay ko tentino yalto wona menen yaltoɓe jeema ɓen sa ɗaɓɓi kaydi a jottigue normalement ramage wattama ramage hay ramage général woodi hiɗa mari kaydi haray mo ala kaydi on maɗo kaydi on ko maɗo kaydi ɓuura waɗade valable heeɗi mo ala kaydi on haray waɗen attention kadi ɗaɓɓo kaydiji par ce que kaydi no mari important sa daari ko feƴƴi ɗo kon vraiment wona haltugol mais woodi piƴande hoorema minen min waɗa mi kay mi yeehi police robosti mi yooɓi mi yeehi kadi plateau mi yooɓi jama buyi yaltinama ko sabu ɗum waɗi ɗum ɗon hande sa nodditi haaju jama on ari notikama ɓe ari ɓe nanggama hayso wona ko maɗo ɓe nangga woni koko ma ɓe arata koma immoɗa daroɗa ya immoɗa daroɗa hayso ala ko ɓeɓira ma immoɗa ya daroɗa ɓe yiya ɓe na vraiment oɗo o ala ko ɓeɓira mais o yimmi ko ari o darike par ce que sa yi mi naati mi yimmi ko ɗon mi huɓɓinimo to mi yehi police plateau mi yehi mi yooɓi toon jama wonɓe toon nangga toon ɓe yalti mi yehi robos mi yooɓi wonɓe toon ɓe yaltinama ko sabu on noon sabu andana warma ɓe noon ko yimɓe an ko noon yimɓe an koko amɓe ari si ɓe ari ko handande ɓe probléme mi landuwa darogol probléme on fi no feƴƴira mais noon mi ɓuranti ko jama o rek ɗaɓɓen kaydiji ɗi ko kaydiji ɗi woni fi fof par ce que hay komi noddi hoore jon ko ilanga sa boyi amuñu papier amuñu dara telan haaldugal maɓe hiɓe mettingol andi sa ala kaydi hiɗa wonde needi si a nanggama a waɗi nettere kono nettere a waɗi doy par ce que on ɗon ko aaru koko leydi maɓɓe arda normalement yiɓe mbaɗi priorité inugoma ya ɗaɓɓu kaydi ko on noon 1500 ambassade 2500 heɓa photo on ala jottuɗa hande kala ko fokkotoɗa ko ɗum tum présenteta a yehi lawol ma mais sa ala kaydi a metti ka hundu kaydi a fayi ɗon a tampinani hoorema sa heɓa saabu moƴƴuɗo ko ɗo walta par ce que to ɓe nanguima e samedi commandant gollata e samedi commandant gollata e dimanche accitamo e lendi joni miijiti samedi dimanche fof a perdi golle ma walla a perdi ko yaynuɗa walla a perdi réunion ji ko yaynuɗa walla a perdi ɗum ɗoji ko yaynuɗa haray moye lool haray minna ɗon régi si c'est bon après may daren ko dambugal ko honno affaire ji ɗi yaari par ce que hande balaɗa hunde walla hunde ko il faut que hollira jama on faama ko honno may daren no jama no naati kono ko dambugal e bokanten ko dambugal e ko honno affaire yaari par ce que anniversaire on vraiment kala ko mi limi o ayi mi falje mais noon kadi en ara kadi e paaren e maaren e invité ji ɗin fof kadi si Allah jaaɓi haray régi si c'est bon may daren ko dambugal arten kadi ko plateau men addi 220 Dj Lamzo. Allez-y, bonsoir chers téléspectateurs de Jama TV. Donc ɗo men arta men hiwro mo be inde mum e yettore mum haray men inna e on ko saɗi mum ko tooli ka nder émission mo waltata min ni on sindi weeli hay 4 heures du matin men daroto men holla on ko fewndi kon donc ko hollugol on hande ko le 9 décembre sa wi le 9 décembre wiya anniversaire Dj Lamzo mo neɓuɗon hiide publicité ji mum no doga ka Jama TV ka statut ji ka téléphone ji donc hari no dogude partout donc nde ñalande noon ko hande ɗo noon ko honto ni woko ɗo wiyete Ñani Night Club sa wi Ñani Night Club wiya anniversaire Dj Lamzo on donc on hii motoji ɗin on yi jakartaji ɗin on yi jiba seppata en on yi yoɓɓasi bako en donc ko ɗiɗo motoji tun hollatama nder toon si a naati a sikkay hewtama ñande lahara hara en siwa hewtude donc ko hollugol on tun hande en hewti ɗo e Ñani Night Club ka anniversaire Dj Lamzo may ndaro en Dj Lamzo e public Dj Lamzo on sa yi pay kun toso kun wata yawito kum parce que Dj Lamzo minima si a mooɓi hay siko 5 personnes tun haray woodi ko wonɗa e nder culture guiné on donc mo puusude culture guiné on ko fiyo laabe ko fiyo ɓurtu laabede donc hande ɗe wayinde déjà sa yi motoji ɗi aynnayi hande laguine no dort pas inna Sénégal no dort pas fiyonu parce que uniquement Dj Lamzo nodditi Dj Lamzo noon ko pay kunkundara ko gandintinɗa à chaque fois mo gollande culture guinéen on à chaque fois mo wadde fi tout yo culture on ɓurtu yarde yesso donc c'est pour cela e yahay daroyen public Dj Lamzo on joni ka nder boîte Ñani Night Club parce que min ni on ñaani na chaque fois wa atani donc si tawi Dj Lamzo nodditi ayi au public ɗo fo ayi population on fo donc chers téléspectateurs ɓe un peu de respect
un peu de respect pour DJ Lamzo parce que min on si goddo nodditi hay ko 5 personnes mi jiti sa hebi 1 mort ma do hebi 2 mort ma do hebi 3 mort haray déjà dum non tunda andi no ma wallinde kaso na no fere ma se addi 1000 ma dum 2000 personnes e der Ñani night club haray men innay félicitations DJ Lamzo may ndaro yen jama kadi arbe do e Ñani night club goɗɗo yelata ko mor mais noon ko noon affaire ji ɗi yarata hande ndaare motoji ndaare yimɓe ɓe natali ndaare jama paki han ɗum ɗon hande gonko inni ko rek paykum no e nder paykum mawɗo kan no e nder mawɗo hande konko ɓe nata ko ɓinna ko rek neɗɗo a jippine hoorema kono jippugol hoorema beuse dudara siw na hay fuyi noon ko ɗum woni neɗɗo ko jama woni fi neɗɗo ko jama okkatama doole ko jama on buguintama ko jama on waccidama ni kala ko yiɗani ko jama on mais sa heeɓi jama on kadi andi ko jama on townuma ko jama on adduma dow haray ndaare dammugal ngal vraiment o yi nder min ara kadi nder min holdira on o yi dammugal ngal vraiment o yi motoji ɗin vraiment parking ji ɗin paykum vraiment jama on ari mais payko e ala toon organisation on rewri lawol andanɗa warma vraiment yimɓe buyi naati nder piiraka yendiraka sonkaka ndaaru alhamdulillahi a faami haray ko noon affaire ji ɗi yarata haray wona dijebil no woni noon ko noon paykum no e nder paykum Mokoba kadi hino e nder Mokoba haray régi si c'est bon may ndaren nder yen kadi grand quelque ñi andanɗa warma vraiment kamɓe kadi ɓe yeeyi ɓe notike ɓe woli andanɗa warma ko neɗɗo andan ko ɓe wowa yigolle an ɓe yii ɗum ɗon kono woni ɗum ɗon min hande ɓe mi ɓen ko anniversaire an min mi sikkatano mi yalatano est ce que ɓen ɓe are ko anniversaire an paki handani mi ƴettinimo téléphone mi noddiɓe ko ɓillan peti menen ñaani ko pay ko yatto ni pay ko yata toon a faami yeehi ha jour ji o yoni ɓe noddina ɓe ñadiɗam do min adi waɗanmi recevoir tabal mi waɗi recevoir tabal ɓe ari ɓe noddigela min on to minata hande kala hunde jokkuɗa nin gommude kono gommugol nde andi hoorema ka woni hombo si andi ka woni hombo reya tampata haray si c'est bon régi may ndaren garan quelque année warma ko woli kon arten kadi ko plateau men adde 124 DJ Lamzo wona wolirede noon à chaque fois ko ɗum wonɗen hiide hannde ɗo le 9 décembre enen e DJ Lamzo anniversaire makko ko mi inni on noon hino ɗo Dream Compagnie donc hiɗon andi noon kadi hiɓe mari concert jano donc sa woli concert wola ko concerni en kon enen moyen guiné kala kadi mo andintinɗa hiiɗa pusude culture guiné on ɗa andi on concert donc ko concert ma donc en yahay ka Dream Compagnie fewten ka Seykou Oumar hande noon lang andi ɗo waɗi ɗo t-shirt komboni striker striker sa watti ke t-shirt striker hare meɗen andi no waɗi ko fewndi kon ɗum fewndi nini ko fewndi aɗa ko fi concert striker donc ko le 23 décembre ko waɗata ko tout à sec aray à partir de 20h aray fof no noddita aray nini actualité on ko concert striker on si Allah jaaɓi aray ɗo kadi meɗen mari semaine prochaine ɗo itti mercredi si Allah jaaɓi carnaval wona ɗo waɗede yaka balioji wallito jama on par rapport e concert on par ce que ɓuyno landade tikeji ɗin e chemise ji striker ɗin donc aray fof no noddita fimu eko hikki ɗon ko striker ko vendredi arata le 15 décembre semaine prochaine inchallah aray fof no noddita bus no woodi ka fottete ɗon ka monument ɗo ka monument Colobane aray fof no habba ɗon yafalaɓe yode ɓen fof ya jaɓɓo striker inchallah on foy ɗon habba kadi ndeyande donc somin hi Dream Compagnie e o concert mo ɓe woni wadde ɗo le 23
décembre sikumi ko centre culturel Douta Seck donc si men yi on concert mon do wadde donc et au moment do donc men innay forcément haray don fala poussude plus particulièrement men innay rap guinéen donc fi hon subani donc artiste wado rap adomo le 23 décembre do et Douta Seck. Ok, d'accord. Bon, comme on a eu donc en fait on a amené un subi striker ko Jama on subi striker ko Jama on jeunesse on landi striker ko non si striker vraiment wada hito parce que on est pas malande do himo non art de Sénégal o wade ya ara wada tourna clip joda son jo hiltito hota kono do hande concert on a kanko landi on a mi landi ko Jama on landi to ma o hewta donc ko dum wadi donc allez-y on nani no jabori non donc Jama on landi striker ko du wadi si de nodita striker le 23 décembre et centre culturel Douta Seck donc hare ko Jama on fo hare ko sadi mon ko toli donc men yi don jogi flyers yi don jogi flyers yi hidon haylade do wadde golle de do wadde gollude den hande men yi promoteur be buy no wada concert ji mebe jodo ka mabbe be dabba faybe be andintinda ko kambe jogoto flyers ji din haylina donc si ari ha tawi men yi promoteur jo surtout wono Seykou Oumar jogi kedi flyers ji e argol ka boîte ji madum ka dineji ko wona wadede on arduri di flyers ji do men innay carrément haray golle no wadde donc ko dun non wadi onon si tawi on downintinaki fi yettugol di flyers ji do adda do hande haylo distribuer di flyers. Ok, bon, en fait, sinon, on a des concerts. Je dois battre vraiment, himbe on a des concerts. Donc, mi musique qui nous non pour les des tigilions. En fait, min team immi qui hay tikeji di miye, mi am livre na himbe tikeji, a kermasa. Mi am livre na be hati on pol mi wadi ticket do tout dernièrement commande be prévente ben faux. Donc du coup, déranger talent yo mi wada ko himbe ben fala kon et artisan ko fala kon. Donc, bah tout comme organise événement, je me mets dedans, voici ko fifo quoi. Donc c'est un peu ça. Donc allez-y, chers téléspectateurs, on a dit que Seykou Oumar wolni kon. Donc on a net kadi monintinda no toni kini ko wondo gollande culture guinéen. C'est pour cela non fait ondo culture guinéen on doit mo jabitade ara notomo le 23 décembre tong et centre culturel Douta Seck. Ara non de wondi do kadi bedo minnay ko ala jibe be andintinda bedo haysi mi présenter ali be présenter hore mabbe parce que jama on no woy men yidude. Donc mawbe minna des grands frères bete aw. Donc allez-y chers téléspectateurs be hino modo neddo mo andintinda kadi à chaque fois mo pousse de culture guinéen. Donc hande ko fi honnum onon e o striker momi woni hiide do momi woni nande do subi don jettugol striker tun sikumi ko kanko tu wadan don concert mi yay non promoteur be buyno wada sina Fatou Linsang striker ko Binta Lali striker donc hande mi ngi striker tun est ce que onon sikku don ka der hoore mon ko dum non tun jaba on landi ko du wadi si addan don be dum don ou bien don nangi ka der hoore mon striker tun no way wadande on do gisse fermé. Merci beaucoup Billy Boy, merci beaucoup le téléspectateur Jama TV. À la communauté guinéenne, il faut saluer d'une façon générale. Donc, on est là, on y a ni. Donc, pour fêter l'anniversaire de DJ Lamzo avant tout d'abord, que je lui souhaite joyeux anniversaire. Donc, c'est un enfant vraiment, en tout cas, qui fait la fierté de la communauté guinéenne. Ça, il faut le reconnaître. Donc, on salmina, donc, en cas de comme Billy Boy, et Teli, et le DG de Jama TV Ouri. Donc, l'ensemble des gens, on fait un salmina. Donc, comme l'a dit tout à l'heure, Seykou Oumar, donc, et la communauté guinéenne FOP Adana Striker. Parce que c'est un artiste déjà vraiment qui a, en tout cas, qui a déjà fait ses preuves. Déjà, il ne plie quand même en Andahorema parce qu'il mérite déjà d'être là à Dakar. Parce que la communauté est un soholimo. Donc c'est un enfant déjà, donc la communauté guinéenne, nous striker. Donc c'est l'occasion. Donc maintenant à Seykou Oumar, on lui remercie au passage. Déjà c'est une fierté pour tout le monde. Donc en striker, dimension internationale nationale. Déjà déjà donc en tant que Guinéen, ça n'a ni striker n'aura pas. Vraiment en tout cas c'est de droit au cœur. Merci. Dengal Poulangal. Donc moi je me souviens en prophète Dien à Famoude. Donc créer on a kill point à Famoude. Faut no be rap guinéen. Donc ari déjà moderniser what il puis du quoi. Donc en tout cas c'est un artiste à saluer au passage. Oui.
donc allez-y toujours kono mi woni on wolirande noon enen invité ɓe men ka plateau ɗo donc kono wonɗon nanirde noon ko sati kono laati ɗum ko le 23 décembre sikkumi noon neɓata hannde kadi haray jama fof no noddita toon e centre culturel Douta Seck en tout cas mi remercie yo moƴƴa de la part aussi de Seykou Oumar mi aray ɗon hannde min hiyima Niani Night Club anniversaire DJ Lamzo kono woni relation Seykou Oumar e DJ Lamzo. D'accord, DJ Lamzo, minko e nder o événement do mi andimo, mais franchement Gila mi andimo, c'est une personne exceptionnelle. C'est une personne de ressources parce que la première fois Mimi Yito m'a publié des conseils records que depuis lors j'ai contact mais vraiment depuis j'ai pris contact franchement alhamdoulilah c'est un jeune vraiment disponible et il faut tout pour lui quoi. Donc c'est un peu ça. Ouais. Allez-y, merci beaucoup Seykou Oumar mi libéré on kadi minna merci beaucoup. En tout cas ça me va droit au corps mi welti ke photo wana seda. Rendez-vous le 23 décembre. Konto du watta Douta Seck. Douta Seck. Haray ta goto tout ça colette. Allez-y, merci beaucoup. Ko Hajja Mariama bari madame la marraine ndare mo ɗo waɗini marraine na yaltiti ga men ya ruri voilà elle c'est madame la marraine himo wiye Hajja Mariama donc Hajja Mariama men hiwroma indema yettore ma taw men innama bienvenue Niani Night Club en plus men landoma hande nde ñalande ɗo ko ndu waɗuma parce que wonno nde ñalande ɗo sa naati nder ga a hi leyon a anday carrément DJ Lamzo nodditi si DJ Lamzo subike fop acci fop subike ma an waɗi maren haray an ko ɗum marɗa ko wi'a e nder nde ñalande ɗo ko hiɗede e hiɗanede ko hiɗede hiɗanede waɗi si ƴettoɗa maren donc an hande ko welo hombo marɗa e o marinage mo DJ Lamzo waɗuma ɗo sina ko mari ko molitaɗo jama mi weltanike jama ɗo to ɓe lamɓe mi weltanike DJ Lamzo hollilan dal jikke tege goɗɗo subike ma hakkude jama fof ando hiɗe hara mi weltanike famille jokkuɓe lamɓe en fof. Allez-y, Hajja Mariama o weltanike kala ɗowtuɗo mo kadi o weltanike DJ Lamzo e kala arɗo e o événement ɗo donc voilà ndaare hunde fof wona mbuuɗi wona doole wona ŋari wona jandugol wona labede ko Allah watta e neɗɗo on ndaare wona grand Seykou Oumar ɓe wonɓe addugol le 23 décembre ɗo e santike ɗeɗe Douta Seck ndaare koɓe woli kon vraiment ko gonga ɓo yalbi komin andiri mais ɓe nani inde mum ɓe yiilan kadi la waɗandeɓe promotion ko télé ɓe nani kadi woɓɓe kadi wolaniɓe vraiment petit ngu goni ko wayi andi konko mi yande ko ɓinna kon rek wo neɗɗo ta feggaki a jowotako ta yejjutu ko feggiɗanita ko yanda ko no woni pula lugguɗo mais no buy anda ɗum ɗon a faami o weltike o yi jama on noddike vraiment min e hoore an min darimi tawi ɓandu andu no mi woyri noon eno mi yiɗi ɗon ko feƴƴi komi tawi komi paquet min chaque année mi yiya mi daara ko oɗo ɓurta heewgol année feƴƴunoɗo on a faami ɗum ɗon fof vraiment wona garan quelqu'un ɓeɗon fof ɓe noddike ɓe ari ɓe daari ɓe andi paykunkun ko ɗon paykunkun min annda warma ko respect teddungal wonjilange tagaɗo teddungal respect par ce que sa respecti hoorema taw a gommi hoorema si goɗɗo gomma sa respecti hoorema andi ka woni hombo si goɗɗo go anda ka woni hombo haare min naɓe merci beaucoup mi weltike ɓe ɗon mi ara kadi e maren on ɗon kadi par ce que maren ɓen yaade 5 maren yaade 6 parrain par ce que ko honno waɗi événement on wona événement petit événement waɗa e sa daari wona anniversaire no waɗi ɗon ni commandiraire mi yehi kaserna mi tawi ƴettama mi yehi Douta Seck mi tawi ƴettama mi yehi esada e ƴettaka parce que wona ton mi falano waɗugol mais tawi watta mi perdu année on parce que mi mois de anniversaire an ko mois de septembre mi wowi waɗugol jama fansi ɓe noddilan Lamzo waɗu ta perdu année on min ala probléme mbaɗaɗen peɗane on joni hacci ƴetta le 9 décembre parce que ko mois ko falno no septembre noon mi tawi ɗum on ƴettama ko ɗum no waɗi no mais waɗi le 9 décembre haare mare on ko Mariama ɗo e asalem konko indi ko rek vraiment o weltike ko jikke teddungal kono jikke teddungal e andugol hoore mum hara teddi wona menen ɓe andaɓe hara gongo ɓe inta kon hara ɗuɗali guite kono ɗuɗali guite hande si neɗɗo hiɗima an daari kala hiɗɗoma o ayni hinola min kadi hiɗɗoma o buusanamo a falte hunde tawa martata kono martata kala mo yiɗa kaarijo ɓe inama accudu men on ko ɗuɗi guite kon
ko ɗum waɗi peeji boyi si a moyti kedi a heɓe ko falɗa kon tetti noon neɗɗo wonɗo faalaɗo avenir ko nen avenir faalaɗo andede haray ko ɗum ɗon ke te billahi temi min e hooran waddege Allah ko mi kon e hooran min ɗum no ngande ni lan taw billahi wallahi te ha joni no heddi ndaren kadi ɓe kundara ɓen ko ɗum kundara min DJ Lamzo ko kundara mi jeeya lagine jajangen immo awa kawangen pappangen non si mi kontani on ɓe ini paykun menen ko amen mari kama men sodnama hokkama doole haray kadi maydaɗen parti garal Lamine Touré kundara Badiar ɗon ha e termese ɗon ha e ley konen kanka daren ko woni kon te ko kamɓe wonno paaren on kanko e président ɓooyi dunduji haray maydaren si c'est bon régi artenga ko plate en détan fe kadi après en accita numéro on kadi mais noon ha taw daren taw non taw noon si aren e mum are may joni ɗen e nder ñani night club hande noon so hi alaji en ɗo ka nder boîte na ko wowi noon donc haray si a hi Lamine Touré e nder ñani night club haray ɗa andi carrément haray woodi ko waɗi hande noon Lamine Touré min weltoto fota jonnugol ma micro wolanamen fi DJ Lamzo parce que ko paykum mon ko ganditinɗa ko noon woni nokku gotum donc c'est pour cela mi yahano yon ha nder to mi addi on ɗo fi yon hollitu jama o ko hombo woni DJ Lamzo parce que si min inni DJ Lamzo haray ko noon ne e DJ Lamzo si min inni DJ Lamzo ko noon woni mo hollude lawol ngol donc c'est pour cela mi wawi on yahande ha nder to mi ara mi lando on hande ko hombo woni DJ Lamzo e koyɗe mon ɗen e nder ñani night club hande ko ndu waɗi si tawi o wawi cippade ñani night club ɗo. D'accord, merci beaucoup Billy. Aray mi weltanikema question on ko landiɗa ɗon kon aray mi weltanike o moƴƴa donc haray a yi ko aduna ɗo ko yuɗa o ko saabu ari min depuis mi wayri arugol boîte wano ɗum ɗo ni woni duuɓi hewɗi simi mais hande sa yi koyngal amen ɗo ko sababe DJ Lamzo ko paykum amen jeeyaɗo ton e termese kundara donc haray mo jokkiɗe golle ɗo min accueil mo mbeɗa weltanimo min encourage mo onon ɓe wondi ɓen fof kadi haajuji mon ɗin inde association termese on e président ɓooyi haray kala ko wawɗon men hollude programme ji ɗin min darto ber komi wawi kon mbeɗa welti kadi e teddugal ko holluɗon men kon ga hande noon ɗen andi ko ñalande go e ñalande go parce que ɗen andi so inni le 9 décembre ɗe wawi inde ko nde ñalande ɗo DJ Lamzo heɓa donc du coup onon ko ɗum ɓurton conseillde DJ Lamzo hara janggo so daroyi émission o ɓurta e concentrade e ɗum ɗon parce que hiɗon andi hay ange goɗɗo hara on fottu e lawol tun janggo a torotomo yo accane hakke donc c'est pour cela haray conseil ji ɗi andintinɗa kanko fewno ɗo a watamo ɗi jonnude ɗin mais janggo si o daroyi émission o wawa hiide ɗin conseil ji o hutoroɗi donc haray meɗen tori on conseil e côté makko men lando on kon ɗum inna toon DJ Lamzo e ɓe yimɓe ɓe wonɗon ɓe hirde mo ɗo konno jogorto yimɓe makko ɓe. D'accord, merci beaucoup Billy. Haray landike ɗo landal e labangal ngal andanɗa hoorema haray sen wakkilike fi mum ko wayatemo ɗo hollude en yeehi ko paykum kono haray ɓay himo wondi e woɓɓe ano wawɗa e président wuuri ɗo e woɓɓe ano wawɗo mo no jokkodire mum no gollude mum hajuji ɗin sotta rek gonga par ce que wona o yimɓe townintiniɓe ɗo waɗi ɗoyi mo yiiɗuɗo wo haray ɗo wattanori hiile makko donc so waɗi haaju sa yi hande ɗo gila ka yaasi ha nder ga no waɗi pleine no heewi tew ley no heewi dow no heewi ko comportement makko laaɓa ɗon haray komi watamo ɓeytande ko yo ɓeydu hande kadi jogonirgol e mon wawa gollude o wondida e jamaji ɗin foof kadi o joltina hoore makko tawde aduna on ka woni ɗo ko jippingol hoore mum ngol tun ɓuuri margol sa jippini hoore ma a woodi hoore ma neɗɗo maruɗo respect e teddugal ka yaruɗa o kadi yimɓeɓe kañum kadi ɓe teddinte toon haray no ɗuɗɗuɗa o jama o nodoto eɗen tañƴini e le 9 décembre on ɗo hande no yirɗen ɗo ni labama yimɓe notike no labere ko nen dañini koko aroyta kon kadi ɓuroyta inchallah donc en tout cas min ɓurta o remercier de grand Lamine Touré min remercier kadi grand ɓooyi dunduji par ce que kadi ko grand ɓe andintinɗa hande menen komin nodditi o wo on déplace to aron no woodi wawɓe wa mon ɓe andintinɗa min noddita ɓe ha min ronka ɓe déplace ta ko ɓe ara kono ɓen kadi min remercier ɓe par ce que yiɗen andi piiji ɗin fof ko ɓuuri labede komo ɓuuri labede donc en tout cas min ɓurta o remercier de min accita on kadi yaha on continue on soirée mon o min inna on bonne soirée hara min weltike fota et conseil ji ɗi menen kadi min senda e conseil ji ɗi merci beaucoup grand Lamine allez-y Jama TV no weltani on inni on fewno. Merci beaucoup merci haray ndaare wana garal Lamine Touré ha ɗon e président ɓoye dunduji ha ɗon e grand alpha ha e grand Moussa kamɓe fof ɓe wona woɓɓe gon wayarno ñaani 2006 ɓe ni DJ Lamzo minen min accitini ogol boîte mais ko sabu ma
sabu respect tedduga ko jonɗa men kon ko no watta ha men ya te hande konko minante mi haala ko rek ko aduna ɗo ko neɗɗo ko waɗɗo doyi on ɗon ko on tun gagné si a waɗa doya gagnotako neɗɗo ko waɗɗo doyi on tun gagné hande famille an on waɗilan compagnie kono no compagnie waɗilan compagnie ɓe dow tilan ɓe imminilan par ce que sa daari neɗɗo komo ma on tontama komo ma on ɓurtama libgol faami kamɓe tigi ɓe immike ɓe ari boîte ɓe ari anniversaire Dj Lamzo sabu cause de min sabu cause de annaɗa hoore ma ɓe accitino yawgol ɓe tubino ɓenni ɓe acciti mais ɓay tumi mimmini haaju kamɓe ɓe daroto fi haaju ango no sottira ɓe ala ko ɓe waɗana lan kono ɓe holli vraiment kamɓe somi holliti mi aray ko ɗum woni neɗɗo hayso ala ka waɗanama konko yiɗa kon e ɓe immika ɓe yanima ɗum tun kako buy par ce que neɗɗo si yiɗama wallugol ma o yahantama neɗɗo hiɗama o yahantama haare mi inna vraiment mi weltike te président ɓoyo heɓano arugol mais mi yi nulal ngal yettike mi weltike moƴƴa kono nga yettike ko noon a feƴi ɗi yarata par ce que sa daari feccere nden ko indi konko dambugal e ko nder no bloki heewi neɗɗo wata amugol wata yaltugol fay fiya yaltu ko probléme ko yaasi kadi no satiri ha ɓe inni joni e bafe ɗen yo arrêté fi yeygol entré sabu on nun hande konko mini ko nanne rek ɓe yirala mbuuɗi ɓe yirala ngari ɓe yirala ɗum ɓe yirala darne ɓe yirala doole Dj Lamzo ko paykun tosukun ko honɗoni paykun tosukun sa yilan sa nani inde a yallan par ce que buy ari ko anniversaire ɓini est ce que ko on Dj Lamzo kamɓe wo est ce que ko min won Dj Lamzo Dj Lamzo ko min ko woodi gonko mi nanta ko ɓeyde koko inde yacci jommum kono inde yacci jommum si a nani inde nden a yilan ko yaasi sa nani inde nden a sikki ko garan quelqu'un sa yilan ko yaa tawa ko paykun mais ɗum no mina tun alhamdulillahi rabbil alamina ko noon a fijaade haray régi si c'est bon accatana ligne on woodi woɓɓe landiɓe no noddude ɓe woodi woɓɓe winde windugo ɓe na Lamzo minen faala yo vidéo ji ɗin fof doggol vidéo ji ɗin fof waɗa doggol par ce que no woodi hay maare ɓe annduɗa hoore ma wona Mouminatou rue 25 Mariama Grand Dakar e wona AGK Couture Grand Dakar e wona Oumou Bari Thiaroye e Fatou Barnier kamɓe fof annda hoore ma ɓe jaɓi yiiɗa image yalta kono image yalta ɓe jaɓal ƴettugo caméra on kono caméra on ɓe wuyi hiɗata hollitagol kamɓe ko ɓe arata ɓe waɗa ko ley ɓe fanka haɗa ɗon ko wona Diadia Hasinatou en maren ɓen ko ɓeɗon e Mariam Asel en ko ɓeɗon yalti ko caméra wona yimɓe woɓɓe yaltali ko caméra haray ko noon haray o waɗay ko 78 116 82 38 78 116 82 38 wawa noddugol woda ko yewteɗen fi anniversaire woda ko yewteɗen fi koni ka feƴƴi fi laggine on kadi par ce que ka laggine on kadi ko ma wowle goɗɗo ko remisita ko ma wowla kadi fi ko ma par ce que ko ma no mari probléme ko ma andina jama on ko ma ko honno jama waltorda fi kadi ko ma haray ko noon haray Sénégal immini woɓɓe naaɓi Mali kadi immini woɓɓe kadi naaɓi fi ɗandinalngollen hiite ngen ko gasoil on ko wonno ɗon ko usine o ɗon sumi ko ɗum ɗon waɗi yimɓe maayi buyi yimɓe kadi belesi kadi buyi état noon kadi ƴetti kadi fi maɓɓe kono ɓay hiɗe gandi état laguine no way noon ko wona mi woni fi mi bonna mais noon ɓe inne ɓe waɗi hunde taw ɓe waɗali hunde nden ko ɗum ɗo waɗi haɗa kadi kala marɗo siɗɗo kadi konakiri toon yo wolan ongi watto maxi woni ko takko ɗon hoƴuɗa woni na takko ɗon hoƴuɗa watto maxi par ce que oderon moƴƴa e kine ɗen ko giccurki woni yalti koye ɗon moƴƴa e ɓerde odigi noon teti noon woɓɓe ko haɗa mari tension woɓɓe no haɗa mari diabète woɓɓe haɗa mari tension suuɗiɗo o yawata yaltugo mais ñanɗo yalto ko probléme ko ɗum noon waddi yimɓe ha ɓe inni yo jamma watto maxi fi yo yaltu wona corona waɗi de mais noon sa heeɓi probléme e ɗum noon haɗay ko ma an kadi accita hakkille anda ko ma wonɗa haɗay kadi kala wawɗo hottugol kadi laggine ni o yi laggine no way noon haɗay ko torgol Allah tu yo Allah change en enen kadi change en enen kadi par ce que sa daari wona o usine depuis Sékou Touré tant Sékou Touré ha joni mo moƴƴina o meeɗa ka waɗede réparé ha hewti hande normalement mo do ɓe ɗono wattito golmo par ce que hay ɗum ɗon sa normal so woni ko normalement si a daari wona peeji goo ɗum ɗon wonta capital ɗum ɗon ko wona laabe en walla pita en ha ko village ji toon walla ha ko sere sare ko toon duwa woni ko mais sen daari enen affaire koko hakkude capital woni ko capital woni ko ɗum ɗo waɗi normalement ɗum ɗon gandi ɗon itteɗon naɓe to mais noon hojjirode alande en ko Allah tun andi fi mayre ko ɗum ɗo waɗi si woni ko tordogol Allah tun Allah yaafo maɓɓen tornɗenɓe Allah kamɓe kadi tornen kadi Allah kadi nawnuɓe kadi yo Allah hisimɓe dikkinaɓe ko noon affaire ji ɗi yarata haare kadi may kadi
ndaren ananda horma vraiment wana jajan c'est mon grand sœur kankadi vraiment hande kala neddo accutudo ari jokkuma tanka minyan hollima ha min ko enen an kala ko wada wondugo lo ko min e ma ko non holli lamzo wadu ko falda kon mais non kala ko watta wadugol ardin hakkil ko non holli kambe tigidi hibe okkilan juule hibe tonani lan hibe wakkili fi an no mi immora ko non mi immora kanko tigidi wacciti tam makko wacci modi makko ko suudu o ari be ari kambe famille on fo be ardi be ari be dowtimo be ari be notikelan o wakkili ko naadani la wobbe wodi wobbe go be walliti ande norma o wallitikelan ma kankade may remise mo hare si sebo resi may ndare no on parti don kadi arti kadi ko maren e ko paren e ko gaton dajete don aray may ndare si sebo hatta non kan noddo nani hatta noddo men jetta yo salla jabi may arden hande jaaja souvent la ngandi on conseil DJ Lamzo hande kon dum be dan ton DJ Lamzo parce que la ngandi nyande o wolay hande non kon dum burto mo wolande kadi hande simi wowli tumi juumay ara mi hiwrike onon fo mi lande so tawi woni hidon e jang mi hiwrike paren mi hiwrike maren mi hiwrike daali kala ardo kal DJ Lamzo do addimo wo adina ko sabu lakara ko sabu walla mi de weltani on ko wondon bawo DJ Lamzo kon ko pay kun wobbe nay mo wasinede wobbe na himo neyi o wasata wonde fo watama yidude hay nene ma hebudo ma wondeji agnata nana sa ko fibe wonduda ben awa hara mi do welti hande ha mi do weltani gido Jama TV ko kanko eltita pay ko kanko DJ Yaya hara mi do weltani Allah mi do weltani be yo Allah beydu tele mabbe den acca be do ha boya juuta hara mi do weltani be hande ko ha do mi do welti goddo welta ko ina ha bela Allah yo be habbo wonno hare oɗo ko jajirawan ko menen hawti nene e baba wodi kan non ka jajiraɓe mi hikkodiri ko oɗon kammaniri kadi inete pular ko goɗɗo go muyni accani lan kanka ɗo muyni accani goɗɗo go ko noon afe hare ko lammari jaji hikkodiri e makko haray ko non oɗon kankadi ɓe yawno kamɓe kadi ɓe yawno ko anniversaire mais no wodi ɓe caméra kammaniri woodi suusuɓe caméra no wodi ɓe sutta caméra ko ɗum wanno haade ɓeɗon ɓe ƴettaka haray o yi kanko tigi hoore makko o woli fi Jama TV o woli fi giɗo Jama kono ni woni giɗo Jama menen men inneno avant DJ wuri yehi ha o ardi o waɗi alliance ko giɗo Jama manda kono Jama ha woni hande ko kanko woni jooma sundun ɗo minna alhamdulillah kankadi ko noon affaire jeyata par ce que o woli anda neɗɗo manda hoore ma dulla naafi neɗɗo on hayto jonnantama o bonnantama hayto okkortama o bonnantama ko ɗum woni tagaɗo se a heeɓi wondude ɓe ala ɓen Allah townayon on fof par ce que atiki hunde fof ko sabu rewrata hare minnamo an kadi DJ wuri PDG on ɗo haɗa kankadi minnamo merci beaucoup haɗa mon grand sœur an kadi mi weltanike ma moƴƴa e jajiraɓe kadi wona jajan hajja jajan penda ha ɗon e jajan kadi ummu ɓe fof mi weltanike ɓe ha e kayiraɓe an anda hoore ma kayiraɓe an anda hoore ma kamɓe kadi ɓe ari ko anniversaire ɓe assisi anniversaire on ɓenna minen dey vraiment mi yi komin wowa yiwgol ɗo te min fuɗɗi yaggo ñaani 2010 ha joni c'est la première fois mi yi ñaani janɗuɓe no noto yimɓe no noto merci beaucoup wona bande le boss kankadi mi yi nula makko ngal kankadi mi yi no ɓe wakkilori no ɓe ardi ha ɓe hoti kadi ɓe weltani DJ Lamzo haray ko noon affaire ɗi yarata mi yinna noon haray kadi buykan no humpa ko hombo janni DJ Lamzo par ce que sa ndaari buyina ko DJ Yaya buyina ko DJ Boss hare min ko DJ Yaya woni metteran affaire de DJ ɗum ɗo mais ko affaire de animatrice on ɗo ko metteran wuuri ɗo PDG on ɗon haare ko fi haare pa kewneta ndaari neɗɗo manda hoore ma a waɗali cours mum a ari toon o ƴetti o jonnima hunde nden o ƴetti o jonnima petit respectu ɗum ɗo ko innata a weltandike mo feke hande écran yomba écran daragol écran wola yomba daragol écran e wola wodi woɓɓe goo ɓe naata écran ɓe wola ko hay ko ɓe ɗono ko wolugol walla ɓe wola ko ɓe holtino kon kadi mais sa ndaari tun ero non yaadugol noon kala e fréquence goo haare si c'est bon may ndaren DJ Yaya nanon ko woli kon e côté demi par ce que hande andi ko neɗɗo andi ɗo mon tout woltama ko neɗɗo mo yangodeɗa on dortama so woni si c'est bon parti DJ Boson e DJ Yaya on cino ɓaɗodiri en waɗa ɗum noon arten ko plateau men addire tan ɓe ka DJ Lamzo
allez-y donc sen nani DJ Lamzo Sénégal ɗo ko DJ Yaya sen nani DJ Yaya ko DJ Lamzo ko ɓuratala welde kon noon fof hande koye mi accito DJ Yaya wawa wolde e DJ Lamzo seeɗa par ce que kankadi haray mo mari seeɗa ko ay ɓuccude mum rapidement. Et voilà, assalamu alaikum avant tout d'abord, voilà, mi yurike fo, yurike kadi, voilà, équipe Jama TV on fo, kadi, huro kadi, déplacé bébé, arbe ko anniversaire DJ Lamzo do, mi yurike fo, voilà, toujours ko DJ a fo nandi l'homme de Bombas, ho, tiko anniversaire DJ Lamzo do, innugol Jama on, me weltike, koni, parce que yandi, sa wallay goddo, koni quoi, tu vois, argol soutenamo, walitomo, banitamo quoi, parce que yandi, benugol tum voilà, ben DJ a ko kanko julbi dina Lamzo ko, kono yande famo do, wonde, tu vois, o pay koy ko fala be goddum ko wadi maximum men walliti be ko kammi kadi be bi ko be wato naforde hore mabbe fendoni parce que machallah sino to indugol mo courage ta nanu hala ta nanu kadi wobbe go ko ina tama ni e ni af wadi dum do wakkilo tun an gollira hakkilde ma anda ko dum do wata nafude ara tewtaki ay goto tu vois golle ma den avance e kadi non ta dabbu ko be neta kongo be non ndaro no weldira jama fo est-ce que famille ko weldugol e jama watama okkude piiji bus kono sa welda e goto ay bata fus machallah non ya welde communauté on jama sa yimbe welo no tikema andu parce que ya wonde mabe kono courage wakkilo da moƴƴa inchallah moƴƴa sala jabi merci beaucoup. Allez-y, merci beaucoup DJ. Voilà, merci beaucoup haray ndare DJ ya ko woli kon ko oɗo woni maître DJ Lamzo hande ko kanko atti jonnugol la machine jonnilan soñji jonnilan idée jonnilan ka mo janga ko no wadirta mo janga ko no kalatirta son e ko honno son yarda e ko honno son yarata hande kanko tigiro o reconnaissy o inni e hande hewti nyalande go parce que ko no wadi kanko tigiro hore makko o inni vraiment comment dire ça o inni vraiment kanko ko wi ko ngaldinimo parce que hande ko kanko men iwreno ɓawa mum hande hewti ko mi wona hewtirede ɓawa mum gonko indi ko de bul ut non ñakkata ko ma heɓa noon heɓa gañoɓe hiɗuɓe añuɓe par ce que a ndaari anniversaire an ko yinoɓe walla talam ɓen ko ɓe metti yigo ko dambugal ko ɗon mi andi vraiment hande heeway welay heeway te so a ndaari 1h du matin ramation ay darke ko dambugal entré ñaani ko ɗon ɓe dari mais Allah walli mi nodda law mi hani mi ligante probléme on jama on wawi jippagol ley ko no ɓe ɗaɓɓo kaydeji no moƴƴi vraiment kanko o yi ko oɗo woni metere DJ Yaya kankadi vraiment mi innamo merci beaucoup mi weltandike mo mi waɗimo remisé haɗa kadi iwi ɗon hiɗon andi DG mo komo DG mo ko DJ Boss ko neɗɗo mandanɗa hoore ma no jippini hoore mum no walliti DJ Lamzo te sa ndaari menen fof koye DJ Yaya min rewri ko DJ Boss Salmon min Billy ko menen fof koye Yaya woni maître amen mais hande mo kala ko waɗi kon ko ma wowle haare kadi may ndaaren padde DJ Boss o noon si arten man ko gatoje noon si arten komin waytoto ɗon haray ko noon affaire ji ɗi yarata haare may ndaaren DJ Boss no andi ko 22h ni 22h o ñaani naati club no yimɓe wondiri ɗon eyyi waɗi ni ko 22h ni donc allez-y en innay e waway hiwrade DJ Boss min on son nani kadi DJ Lamzo ɗa wawi inde ko DJ Boss sa nani DJ Boss ɗa inde ko DJ Billy sa nani DJ Billy ɗa inde ko DJ Yaya donc c'est pour cela e waway ƴettude teddugal ngal fof jonniten DJ Boss o wawa en kadi expliquande hande ko noni koyɗe makko e nder ñaani night club par ce que naka woni o woni DJ Boss tegata koyngal mum hande si o ari ha o waɗi koyngal makko ngal japp e nder ñaani night club haray no woodi ko waɗi konnu no waɗi na ko ɗum wonno landade landoɗen DJ Boss konnu waɗi comme tout le monde le dit aujourd'hui c'est le 9 décembre l'anniversaire de DJ Lamzo paykun neyi kunkun paykun ko andanteɗa fenɗo kanko jogui communauté on kanko jogui génération haray ko saabu makko addi en ɗo hande 9 décembre ɗo e ñaani night a faami ka voilà donc DJ Boss ko saabu Lamzo addi en ɗo e ñaani night club meɗen andi kadi DJ Boss meɗen andi activité ji ɗi woni wadde ɗin meɗen andi e nder carrière DJ Lamzo on ko DJ Boss woni wadde e nder mum on hande ko fiyonɗum men heɓay audace landagol ma sifa ɗi piiji fof ko par ce que meɗen wawma landade ko hombo woni DJ Lamzo par ce que meɗen andi komin hi DJ Lamzo o min hiyete wonde min hiiday on hiɗon pagaya hawre meeɗa wonde hakkude mon donc ɗum ɗon fof no seediti donc min landotoma ko hombo woni DJ Lamzo voilà DJ Lamzo ko paykun ko gandanteɗa kon weeli wondude kon weeli yaadude comme ko ɓeynata kon junggo paykun si laaɓi welay hawtidede quoi
waray ko ɗum woni DJ Lamzo la wawi nde noon DJ Lamzo ko pay kum ose kum quoi pay kum hooli kum hoore mum pay kum respecte kum moko ba pay kum andu ɗum ko faala te anduɗo ko faala yaade so hay o jama ɗo fof ko tawde himo wondi e communauté on himo wondi mo respect ɓay ɗum ɗo ko wonduɗo e respect ɗum addata o jama ɗo fof ɓay sa naati nder a hi paykoy no ton moko baɓe no ton miɗo hay jirraɓe moriɓe kono hay sa holliralɓe a faami ka haray ko on ɗo woni DJ Lamzo ko pay ko ne'i kum pay kum andu kum ko faala quoi ko ɗum waɗi enen hannde enen fof iɗen dari ɗo sabu makko. Voilà, chers téléspectateurs, on nani ko homboni DJ Lamzo, donc ko minata on konton toujours en wada e moni jonne mon respect parce que de ngandi DJ Lamzo no gollande culture min non ko do mi burta appuyude parce que fi onnu goddo ko mi halanta on konton si a woni e nder milieu si tawi fof ko hunde wotere seedi toto e ma c'est parce que haray ka neddo laabudo hande mo wawno wonde neddo go mo wandintinda ko wujjo ma dum ko yaro mais a hirata mo dim fop donc hande DJ Boss en tant que DJ Lamzo DJ Boss carrière ji ɗi andintinɗa hi onon ɗiɗo on sekkiɗi kon e ɗiɗi andintinɗa carrément ɗa hi par ce que hande koko ɓeynata kon DJ Lamzo ko pay kon ɗa wawi wonde kotirawo makko déjà min nayi ka kotirawo makko ɗa wawi haynade ko haynaki donc an ko ɗum marɗa ko conseil à DJ Lamzo pour yo waw réservugol himɓeɓe o mari ɗo ɓen par ce que janggo o daroyay o émission ɗo o wawa pirude mum repère ji ɗi andintinɗa kanko tigi o anda e ɗum ɗo ko conseil mo DJ Boss jonni mo fi yo waw conservugol himɓeɓe o mari ɓen ok DJ Lamzo ko mi watta ko ɓeyditangol mo tun andi pay ko kala ko watta so noddi attiɗomo e hunde nden walla kotirawo makko walla mawnirawo makko o inni ilan faala wadde ɗum ɗo honɗum wiiɗa e ɗum ɗande on ɗon minata o faljata kono ɓooyay so falja ko ɗum waɗi quoi ɓay Lamzo kala ko natta la wawi nde o noddayla on enala Boss ko ɗum ɗo e ɗum ɗo mi faala wadde min ko ni waɗira ni si tawi mi anda kadi minama noddi Yaya walla noddi Billy landoɗa andi sifa on ɗon avancement makko yaway te labete quoi ko ɗum minatamo ko jogui ɗon woto sellu ko ɗon un pas en avant ɓenni siɗa gollude sa mari doy ko si neeɓi si ɗuɗo quoi a faami joni noon oɗo Lamzo ko ɗum minatamo ko doy ko joguiti himɓe ɓen ɗon yo joguiɗo ɓurta ɓeyde ko anda oɗo jama fof ko saabu needi makko iwtiri ɓawa makko quoi ndin needi noon min yo ɓeydundi quoi moƴƴa anda ɗum ɗo fof ko halfinare Allah quoi hande so change tun jama on kadi no wawi change de ko jogui ɗon yo jogo ɗon ha satta ken. Donc DJ Boss pour souhaiter DJ Lamzo un petit joyeux anniversaire min ko moji mi anda konno anko façon hombo souhaitirta mo joyeux anniversaire mais en tout cas mi nani buyno souhaita mo joyeux anniversaire en tant que son frère non meɗen habbi min naymo DJ Lamzo longue vie à toi santé prospérité beaucoup de bonheur à ta portée min namo le chemin est long. Prudence. Voilà. Allez-y, merci beaucoup DJ Boss. Donc, chers téléspectateurs, manjetoy wobbe go acciten DJ Boss parce que donc andi ko be jogi cabine ji ɗin dow ton ko be welnata sina ɗon ametake. Merci beaucoup. Merci DJ Boss, merci DJ Billy. Hara yo yi DJ Boss vraiment o haali neɗɗo manana hoorema tonitinaaki no waɗi doy te sa ndaari DJ Boss himo bokki andana hoorema encourage gol DJ Lamzo fi no wontira parce que ko woni la premier jour anniversaire o DJ o ni payku o ni mini nam o ni payku o ni arga o ni buzz ko ha seeɗa mais no neɗɗo si a wonde jama hay si a wolta gonga wolu gongaji so woni ko gongaji nayi waɗa worgol fenu ɗiɗi acca ɗiɗi min ko sabu on haalanda ɗum ɗon mi inni ko sabu honno haalanda ɗum ɗon mi inni yo ɓeeɗa añe ɓeeɗa hiɗama sa a moƴƴinana ɓeeɗa sa a moƴƴinani ɓeeɗa gata no welti ɓeeɗa no moni ko noon affaire o yarata min mo way grand merci beaucoup parce que sa ndaari hande siɗa bonnino ɓe nayo a weldi tan ɗo ɓe haɓide goo toon a yaahi rek hay fuyno mais noon neɗɗo kala ko wadda wonɗa koma heɓa gañoɓe haray grand Sékou Mar ɗa noddilal nga mais la wadda en direct ni ko ɗum no waɗi haray ko ɗum no waɗi
affaire on ino weltini jama on vraiment mi welti kay wono wonɗo ɓe yeggol biyeji ɗin wona zal cartel ko zal ɓintamo LBF kankal mi waɗamo remise wona ɗon e Abdoul Masi Sengo kankal mi remise amo moƴƴa parce que depuis 2014 ko mingen makko ha hande hewtiri ɗo ni menen ko menen wonno junior wiji mi waɗi groupe 2014 2015 2016 2017 kanko jombi menen mi continue ha joni mais menen kadi bientôt ara men jombi kono affaji ɗi yarata haare minna kadi mayndaren kadi ko gatoje ɗen taƴete ɗon te si a daari gatoje ɗen hikka ko feƴƴuno ko 17 gâteau meɓuno anniversaire passé hikka ko 35 gâteau hikka fof ñaamu gâteau nani hikka police ñaami gâteau gardien ñaami gâteau yewɓe beere ɓe ñaami gâteau amoɓe ñaami gâteau 35 gâteau 35 ko ɗum pulfuɗay ni 35 ari anniversaire DJ Lamzo te sa daari anniversaire gâteau je ɗen anda hoorema vraiment min hoorama mi ngalɗu adduɓe gâteau ɓen ko min tun soɗi ɗon gâteau mo 10 000 walla mo 15 000 min joom anniversaire on te min joom anniversaire on mi sikki ko 4 gâteau mi soodi min on ko mi andi mi soodi ko heddi ko gâteau mo 15 000 20 000 25 000 mi yiɗon gâteau hay mo 30 000 min hooran mi ngalɗu sa ɗum ɗon est ce que ko min ni taaɓe ɗe gadda taaɓe nayyi tawi gâteau je ɗen heeƴa adda ka taaɓe anda hoorema vraiment kono yata haara may daren gâteau ko wona taƴede ɗon artiga ko plateau men addide tan fe kadi DJ Lamzo si c'est bon to wadde golle molanaɗe l'artiste est demandé encore Oumar Grand Dakar est demandé Oumar Grand Dakar kon bu mu yóbbu son bi doxul ah Yaya naɗuma ɗon waɗana en ɗon souhaiten DJ Lamzo happy birthday ya encore s'il vous plaît boss de Koubia arga Tout le monde bougie. DJ Lamzo, journée. Maximum de bruit pour DJ Lamzo. Faites du bruit. Ah, il est mis en l'air. Happy birthday à toi, DJ Lamzo. Longue vie à toi. Santé, prospérité, beaucoup de bonheur. Woko Paygungu Njandi alias DJ Lamzo. Tout le monde. Oui. Hi. Tout le monde. Joyeux anniversaire. Let's go. Lamzo. Joyeux anniversaire. Oui. Hi. DJ
Mais les mains en l'air. Madame Barry, c'est de les mains. DJ Lamzo. Joyeux anniversaire. Yes. Ayi, pourquoi moi gis menen na ono na allo assalamu alaikum. Allo, walaikum salam. On jaram DJ Lamzo. No way fede hide jang. Jantu nala to de jamtong. Ramda inne ngetone ida no dame ngonto. Nous donne depuis Liberté 6. Depuis Liberté 6. No way wasi manditi de ko borom peji dinga. Awo yino ko kambe ko be striker ben. Ko sati ko lati ka. Ko no woniri inshallah ko sati ko no lati de balle do si Allah jabi le 23 décembre. Inshallah. Ouais grand ko no ina halanta jama on fil 23 décembre. Ouais bon le 23 décembre franchement jama fo no habbi striker. Ara me de weltani kadi notable ben fo Dakar do. Be foppi be weltana striker no do fi mabbe inshallah si Allah jabi. Ara be fo be no ditale e ditali le 23 be ab. Avec puis qu'est-ce que nous parce que mendari mentai arrivé dundo pay ko vraiment jama no tike yeko airport jabbi ke mo e ko no ina ta parce que sandari wana buyno landari tike ji din pv ji din ko no afeji di yarata e ko no jon e ko no afeji di yarata. OK, d'accord. Arrête donc on betata arrête imbe ben noy commande de tike ji din il faut donc arrêtez que déjà non est disponible et qu'elle surtout accueillons vraiment ça a été un très grand plaisir de fois participer aux occasions de diapo ya gosse que arrêt de weltani be assiste be wawale bu gol ton assiste gol arrêt de weltani fo striker kadi la même chose mo weltani fo inshallah arrêt den happy on kadi na yitu gol c'est le début le 23 et sort de ticket de fo no ay no dude numéro joni din ka affiche donc inshallah. Ara do ay commande kay matike ji ni fo si Allah jani joni numéro ko wana falalo ni wana tikeji di won men dal gol ben ko numéro ko jelu OK numéro ara ko 78 457 83 50 awaje de ko 78 457 83 50 Voilà, il doit être de WhatsApp comme appel normal. Nous avons des disponibilités, moi, je connecter 24 heures sur 24, Inch'Allah. Ouais, grand, kadi wodi ko dum do malanda go seda parce que bu inay wana duta sek tong sécurité on wonde ji mankay jama on débordé wala ko non woni fi entourement sécurité on ko non est-ce que sécurité no woni nyanden wala ko police wala ko ninga mu. OK, Inch'Allah, bogal Allah mais dabi précaution par rapport à tout non faux. Mais hebi ekoji telema non faux réellement organisation la plupart des failles du SEDA arrêt mais de tori participation public on faut telema donc parce que sécurité c'est parce que public on no diabi kadi sécurité donc arrêt comme lundi dans le public on faut diabou vraiment participe au côté sécurité si ari nata tranquille et parce que accueil kaino di accueil témoin ya benata donc je pense arrêt donc participation faut fi côté sécurité on fait kala mais wadi effort par rapport à sécurité police sécurité bodyguard et tout mais on demande aussi la participation et public européen inchallah mais dans les on public donc kadi ko public vraiment won be da ko deji fa donc arrêt meden ba o mabbe tele madon fo inchallah mais walindira parce que mendari ko wollon ina vraiment mo besoin ni et sécurité et kadi yamon aru o wade ko lutte fille Inshallah si Allah jadi hari avant ko kanka goddo me hande on subi ko wadi ma kanko ton ko honno yidon e makko ha wadi don mo kanko ton hikka d'accord OK Télémadon en fait kanko striker ari benebi landade mo mo ya France be makko ben imo landade mo ya Dakar ko dum wadi cette fois fiyo men ando vrai France be makko ben are men wakili vraiment wadugol mo kanko ton taw et donc bien sûr c'est possible mais il y a un notable réellement c'est des vrais notables et que nous exactement c'est ça maintenant il y a
waaw ok mais tamit mi arta ɗon kadi dernière question on allo mi arta ɗon dernière question ɓeni est ce que woodi prometteur ɓe arnoɓe waɗi concert goto acciti a faami woodi prometteur arnoɓe ɓaawa ɓe waɗi concert goto ɓe yaani résultat e mum ɓe acciti mais noon est ce que onon ko fi concert goto on ɗo waɗgol est ce que si oɗo lanndi kadi ɗo waɗi préfica watta ko goɗɗo Bon, pour l'instant, Golgonga, on n'a pas encore décision. Il nous veut continuer à la même continent. Bon, pour l'instant, mais habite au concert que l'on fait, Inch'Allah, mais retour film aussi à la Yabi. Nini men yotale fusco ni kodari si alla Yabi. Voilà, Johnny Meyi kadi on nodi ko anniversaire di Lamzo kadi ko no yiron kadi anniversaire on passé ko no yida e public ko no yida jama. Oh, franchement, machallah. Bon, anniversaire vraiment exceptionnel, il faut le dire. Merci. Franchement exceptionnel parce que comment dire ta jeunesse fou. Vraiment, nous l'avons dit les bruits. Arrête, vraiment, on a dit que vous êtes à féliciter, quoi. Arrête, donc, on va tout maintenant. Arrête, donc, Welton, Kadi, patron, grand Woody, Guido Diama. Arrête, vraiment, machallah, on faut éduquer Belen. waaw ok hare merci beaucoup grand Sekou Mar mais weltike moƴƴa adam yejjitali kadi grand bili ala problème goto mi Allah jabi voilà merci beaucoup hare on yi merci ok on jarama albarka buyi Dj Lamzo ok on jarama merci ok voilà hare o yi ko ɓeeɗo addata concert on le 23 décembre ɗum ko samedi arowo ɗo toppere 4 jours heddi walla 3 jours hare jamo notta sécurité no woodi boyno landal est ce que sécurité no woodi hare budi kamɓe Conakry ko ɓe indata budika comme ja enen ko inten ɗo mairie sécurité wona ki janɗuɗo kamɓe ɓe indata budika enen noon inde nga sécurité quoi enen inde nga sécurité ɗum ko inten ko walla mi woɓɓe inna ko golleɓe mairie walla ko golleɓe ɗum ɗo hare ɗum ɗon fof ƴettama police kadi addama si a ardi e jang a hota e jang si a addali noon e jang hare ko an addino hoorema probléme telan andi noon concert on paddema 18 heures si a arali a heɓata place tela andi inchallah publicité waɗama promotion o dogi jama on no hawjani payko kon tawi payko woli kon hande o woli DGTV ko Dj Diallo samedi passé o woli ɗum ɗo haɗa ka ƴedden goɗɗo ko ligne wa allo assalamu aleykum aleykum salam Dj Lamzo no way Amadou ça va no golleji ɗi jantum no welde jam tum no way ko no fewndi toon jantum boyɗa noddame on to no noddama ɗo e gara yo quoi ara hiwrama ɗon ɗo landa tawɗa e jaam ara ɗo weltana kadi anta noon boy komi yawnowo cadeau an o nani par ce que ko anniversaire mi yalmi ko noon komi yawnowo cadeau an o gato ma on so aranaali komi naɓo par ce que ɗo andi ari komi duwannoɗo yawde quoi mais faamu rek ɗo ko si Allah ñaawi quoi ayi ka non mi faami kono noon a yi image ji ɗin ka ɗo labama kay labama ɗo ko ɗum timmi gon ko ɗum noon ko Allah ɗum wawi wadde ɗum noon quoi non ko noon kono moƴƴa mais prochaine fois si Allah jaɓi prochaine fois eyi ala probléme na ɗum ɗandi komi wonno tabangal ko gatoje ɗen teguete ɗon komi wonay noon ley quoi ayi ka walla hikka ɗon ko 35 gâteau ari 35 gâteau waɗa hikka ok voilà merci beaucoup Amadou Kosi hara yo nani kanka no woni noon vraiment affaire ji ɗi labama anniversaire on heewi mais noon prochain inchallahu ko Allah andi si Allah tawna en ko todden Allah yo Allah tawna en hande kadi si Allah jaɓi conseil anniversaire Dj Lamzo wattake boîte hande kadi si Allah jaɓi inchallahu si ɗen huuri sellira kono noon tortoɗen Allah yo Allah julna balɗe kono affaire ji yaata hare si c'est bon régi ɗe wawi yewgol ndaren parti anda warma ko Dj Lamzo woli ɗon e parti ko min PDG on komin woli ɗon a faami on parti ɗon kadi komin wayto ɗon min gande kadi kono après ɗon min gara noon min waynto menen kadi kono affaire ji yata hare si c'est bon régi sa daari tout sina ɗum mayin kadi parti go arten so woni parti kadi Billy Boy no toon Billy Boy kundare kan kadi ndaren so woni toon sima ɗum mayin to ɗen joni konno maren konno yimiranto men Dj Lamzo ara wonnan ɗo ɗon konno mimirantama konno mimirantamo ok joyeux anniversaire petit Dj, joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday toujours, happy birthday Dj Lamzo, happy birthday to you.
Allez-y, merci beaucoup, chers téléspectateurs de Jama TV. Donc, on a anniversaire DJ Lamzo, donc Nyani Night Club. Rendez-vous année prochaine, et DJ Lamzo kadi. Et lié jigo, inni on dono fadi, kono yai kaburi njanu de donc. Mbay shooting yawit nyonga. Ouais, Inch'Allah Rabbi, Johnny Ndiren kadi rendez-vous le 10 février, et communauté guinéenne la même chose. Bye bye. Marengong, Himanjelangong, joyeux anniversaire. DJ Lamzo, petit DJ, way ko jajang hasinatu vraiment minna wala remercier mo moƴƴo mo kangal himo do e liberté 6 campional takko campional donc ko restaurant wonno en face restaurant wonni non parce que sa yimo la nangimo ko sabu jaja makko njano jaja makko hande no jodi États-Unis hare mi jetta goddo ko liñ taw bala den no allo assalamu alaikum naway ça va Binta hida janna marsude no way no monsieur mbay la jogiti monsieur moƴƴa voilà ko no feji yata hare mbala joti monsieur on Binta Kosi are minnama merci beaucoup ko no feji yata me weltige don ha e Amadou ha e Sellu ha e Koto Alsayni don be fo be dandi ko on hare on jara me weltige way comme no yaad non daru ko maare ngo wol non hare lang andire jaaja makko sabu jaaja makko no jodi do hande no jodi do e États-Unis parce que premier anniversaire ko jaaja makko falno wargo andi maaren Allah do wadi dogal o hote États-Unis mega kam me fala yogol long ha hikkam wadi minyangon ko no wadi ko sabu jaaja on wadi ami andi minyangon mais minyangon kan kadi mo mari nedi mo nangidi lan kono mi nangino jaaja on ko no wadi hade minnamo merci beaucoup madame la maaren merci beaucoup américain ko des meilleures comédies merci beaucoup Komosare merci beaucoup Zal Cartel Zal Fass merci beaucoup hare kam jetta kadi odo ko ligne allo assalamu alaikum alaikum salam naway grand ça va jantu marsude alhamdulillah ina ngay tourner no dame on to e ko avec mama le pare oui naway no welde kono naway hide ngay jang jantu alhamdulillah vraiment le parents en tant que parents ko nu yida ya anniversaire on ko nu yida no vraiment men dada anniversaire on mo ila ba mo nan ko ni na kalrano kala surtout yarde yeso inshallah voilà ko nu kadi yeda himbe andawar ma yadi wana batandari wana anga yadi andawar ma ko andabe e der comédie lagino wona sa ndari wana honno wana nena hajja ko nena hajja ga wala ko nena jelo nena hajja ga te sa ndari wana nena hajja hande vraiment kambe hoore mabbe kala ko yinda wonda lagine e biddo pullo yida be nena hajja mo nana inde mabbe o yibe oui no ben non fu machallah ko weltana golbe parce que ko sabma wadi hambe non ko yehi ton donc ko sabma wadi hambe do tilan so na weltana golma burtama courage de wattana hila mo kadi wallahi joni en tant que parent so woni ko an prochaine fois ko honno yida est ce que hande DJ Lamzo no wajete no do wajete gole boîte wala DJ Lamzo ko do wada go parce que on question non kanje dun non no min sawni ko conseil yang andare no ko buri ajude do para wana nyane kadi fiesta min conseil yang ko no mata ma conseil voilà ok metti beaucoup ada mi don samba don e Aisha ko sudu wonda wala ko yasi wonda naka sudo fo bel gentima Aisha don ha e samba don indi non Aisha mike kono garawol mi accani mo nani ok ala problème jonan ka dawel ko nawo mo donc ki salamane min kam ka fo mi weltike moja donc e samba no halna samba la ngarande kaddu an nani bay warano ok merci beaucoup mi weltike on jarama ok merci beaucoup voilà haray o yi ko paraño ko kadi noddi be nam EGK kankade men joti ke do plateau minga makko donc kadi ha kankade kango noddi do joni andina jamon o weltike tisa ndari o yaadi e comédie manda warma vraiment no anda e der lagine si a woli nena hajja a wala nena jelo nena hajja ko no wadi kambe no fo be immike be ari ko anniversaire affaire na mbudi ko mi ali ko na ngari wana dole ko respect on e nedi ndin hada minen kadi merci beaucoup wana Fatima Grand Yoff Fatima kankadi minnamo la reine DJ Lamzo kankadi minnamo merci beaucoup hada si c'est bon régie maindaren parti on comme men weltanto don jama on don après na men ngata men wawa wayntogol e do ngandi ko no ngafeji di yarta si c'est bon may
kono nanirɗo noon madame la marraine weltike donc haray ñaani night club fop weltike donc yaay ka DJ Lamzo Allah dando en nongo me ay micro on mais DJ Lamzo donc hande en hi public notiɗo DJ Lamzo on hande meɗe wayinde lagine ne dort pas ici à Dakar Sénégal sabu DJ Lamzo donc DJ Lamzo an ko honnum e fierté heɓuɗa e o anniversaire maɗo hande. Voilà DJ Billy, merci beaucoup. Mi weltano ma taw, mi weltano madame la marraine, mi weltano invité, mi weltano wana Jama TV, mi weltano surtout man taw meterang jandudo lango, hodudo lango honno buto ñoƴirte, te ko honno yaadete, te ko honno comportete. DJ Yaya, l'homme de bomba, DJ Yaya, l'homme VIP, minamo, wala mo remise mi weltanomo. Donc DJ Lamzo, e hino marraine jong. Donc hande a suɓike mo ida jogorimo wa jajirawo ma a waɗimo marraine DJ Lamzo meɗen faala andude ko noni relation ma an e madame la marraine parce que hande si tawi goɗɗo wawi moɓude ɗi cadeauji ɗo fo addanima tawi ko madame la marraine woni yeeso donc hande men anda e carrément hare no wodi relation tiiɗuɗo par ce que min la wawi invitude o ronka addande lan ɗum mais mi anda DJ Lamzo ko no lootiɗa kon no ñammiɗa marraine. Non marraine mi ñamminalmo affaire o na mbuuɗi wana ngari wana darde te pi jaja makko andem sikkino Europe a faami première fois ko jaja makko mbaɗo waɗo jaja makko yettanoki yeeyi o acci lange miñam makko o woni tan nangi lang a nangi miñan ngan so acciti lang acciti miñan ngan mi yemmi mi ko place makko mi yemi jooɗi affaire o na mbuuɗi Bili jama wana mbuuɗi man boma xoole man ma tolele ñëpp yow de man damay fo xale damay fo la mag mi fijide pay ko fijide njano hare min na dettuno wona ɓe natali ɓen ko dambugal yimɓe buy natali ko gonga ñaadi no faade prochaine fois so Allah jaɓi adi fetere watta ñaade o faami mais non vraiment buy natali moom Bili boy buy natali Bili buy natali donc allez-y on nani DJ Lamzo en plus ɗen andi ko 9 minutes tummarɗen wo buy natali donc DJ Lamzo de ma part personnelle d'abord mi souhaitete joyeux anniversaire longue vie santé et prospérité surtout men toranoma kadi anniversaire ji arta ɗiɗi yo ɗi ɓuuri welde o anniversaire ɗo par ce que hande si gagnoma heewi ɗum ɗo o wullay si guiɗoma no heewi ɗum ɗo ko wawi wontirde o weltoto donc haray min jonnete remercie a Jama on wawa wadde dernier mot on par ce que an kadi ɗandi kaka Jama TV gollata ko an fermata émission o joni ka Jama TV ɗo. Voilà DJ Billy lang antamo anniversaire manga ko le 10 février ɗum ɗon fof no andi ɗum ɗon haray merci beaucoup mi weltiki haray yo jajang artu seeɗa aɗo ko addanmo jajirawa on arɗo faami ar haray DJ Wori merci DJ Billy merci Guido Jama TV voilà o yi min hande sam yaram dafa daw on len sam yaram dafa daw ɓandandu mooƴi ɓandu mooƴi kono ɓandandu mooƴi hande min komi woli kon rek komi alfi mare on mi haali ɗum avant la wolugol ɗo hay min ɗon kadi merci beaucoup Oumar Garan Dakar les parents kadi Oumar Garan Dakar kan kadi min nam mi remisima moƴƴa ha e Mariama Asalem min mi haali min Bili ko adna ɗo fijude fop pay ko nge jano bo inna DJ Lamzo no jippini hoore mum minti mi jippinaade hoore am ko hombo mi yaadete mum si mi nari mantagol mi towni bagga mi heɓata e fuyi te ko jama woni goɗɗum te ko jama on ƴawntama te ko jama ma on okkatama doole ko jama ma okkatama succès mais man nekkanaci télé nekkanaci radio nekkana fe avant langue wona e télé min DJ Lamzo anniversaire janno hewde la wadde publication normal mais hande mi woni télé mi ɓurti kadi heɓtugo kadi anda warma woɓɓe anda warma garan quelqu'un anda warma vraiment ko noon haɗa mi ƴetta dernier auditeur wa assalamu aleykum. Aleykum salam. No wayi frère ça va? Ça va alhamdulillah no mbaɗɗa? hiɗa e jang? en jam alhamdulillah. way inde ngettone hina nodda men on to? e noddam ɗo e Grand Yoff. ɗo e Grand Yoff. wayi hande ko débat fi anniversaire o wona ko no yiiɗa anniversaire a yawno ko anniversaire walla yahano? ko débat? a yawno ko anniversaire DJ Lamzo walla an hettanoki yawgol? no anniversaire on ko wona noon. a yawno? mi yawno eyyi. ok ko no yiiɗa jama on ko no yiiɗa anniversaire o? no vraiment on ti daari tawi ko jama on jaga wondete quoi. wallahi azim grand. DJ Lamzo noon souvent ko minen kadi wonde a yadoya. wallahi adi an ayi noon. ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yokkaat rek. wallahi merci beaucoup. si kaw ba si kaw rek. wallahi
voilà vraiment content na de nga welti kenani ok waaw ko goto merci beaucoup frère voilà Allah buruni kadi merci ok merci Régie yewri ke Jama TV fo awa yewro do ngani Jama anniversaire on lamzo ko mi wonda aldugo Jama anniversaire wonda aldugo lemo Jama anniversaire tigi mi won DJ Lamzo ne wata don kadi DJ Diallo mi wori ke DJ Diallo Jama Desi TV mini allo ko DJ Lamzo na aldugo lemo ko mi won DJ Lamzo nani wa joni anti joni ka nice ko mi waaw ok merci beaucoup nani ok ko goto Lamzo voilà ko non voilà kono mi haalit ni rek buy yeylang andata ko mo DJ Lamzo na ren la wola vraiment kanko wara mo sikode na min DJ Lamzo mais ko min DJ Lamzo ko min dari do inde ne yacci jommu ko gonga inde ne yacci jommu mais alhamdulillah rabbil alamin hunde kala nde yida ko wadna do jippi horema yaada jama on hare mi inna vraiment mi weltike mi weltanike yawnoɓe ɓen mi welti kadi tednoɓe hettake yawgol ɓen kadi mi weltanike ɓe mi hettake yawgol ɓen Allah waɗi ɓe yahaali ɓen kadi mi weltanike ɓe e kala yawɗo yii ko mettata ɗum ko anniversaire lan todi on digi yaafuye e kala yiiɗo yawɗo tawi no welti haɗay ko noon min faaldira hare mi innon vraiment wona ɗon ha e prési fans club DJ Lamzo e fans club juɓɓen kan kadi wona ummu ha e fatou ha e rokkoya ha e ummu hawa ɓe fof mi weltanike ɓe ha e prési Abdoul ha e dou ha e daali si mi konti fans club on mi en walay ɗo haɗay ko noon feji yarda hare mi inna Fatima merci beaucoup Fatima mami wala fi Fatima baggeɗani ko Fatima le ren DJ Lamzo haɗay ko bébé on noon haɗay ko noon feji yarda hare min noon inchallah en samedi prochain émission ji goo e weltareji goo e miijoji goo e concert on Douta Seck hare merci beaucoup hare on jaɗama mi weltike Yeah, that's right. You know what? This by mo ala nya de, kono ala mo ala nya.